na kasa mabuta kasa sekeda kasa na tena watch uchimie wo yeso ye judge why na ma wo ye judge uchumu kwa tenteze makumamponku aboa asia se ye fro bedu kwa asia ye di uchumu de Dormaahene for steady o na jai se wo cause problem no matisi ye se wo abegina wo se asantefo no o mu sikadwa no anya sikadwa bia eye blacksmith for na asoso ho ni nyina wanko kasa na anya den wa nkasa no wo gye ntokwa too much Dormaahene enti we no ka me say UTV aja kwabna ne trend na outmoded na ofri mo no na Dormaahene be say booking for next week what I say we be a premium version said the last week every day you tia $1 billion edi bookie aja kwabna for every blessed day no say Dormaahene be say or dey no ba trend no dey no ba bete ni nyina fa no comment we make on sikadwa any asanteman ho no Twene Jonas any Afia Schwar do submission aba any reaction remember mo tie na wa kire wa adwene ama me e wo comment section aha Penyah block media mess was any DM obe like video no under am subscribe button so back keep notification con latest updates na ba kire wa adwene de ama me e wo comment section mess was obaso no wa share no for any beach ahwe edi mpe bia na mtate chaman for kase bono ni asante ntokwa wo but minimum ntokwa bia da bono ni asante ntem what I say asante ne bono ni ntokwa bia just one person ana to the wasi was say obe create confusion obe set commotion on the internet what I say nipa ba akope na why na adwen say on the asumdwe on passumdwe on pese bono ni asante be kan bu on passumdwe the bebe cause confusion ye nyina ye nim sikadwa asante ni eni asante sumai kese I say 400 years ago obiri komfo eye eja noche ne ba komfa noche ai say odi podu afa yu if you dey wiakete ene eba ya say odi mo poku were the first asante ahempon kese a odi kai odi ema no eno ene asante sumai kese say yesu bia anase ye kokon a eno de bo achidom ehonhom ene bo achidom na say sikadwa ye no ana nansie bonofo no o ma fama de afa no bono champion 14 August edom ko ye meeting na so no instead of saying ko be kan bono obe promote bono be kan bono history ama we are see ate bono history no Dormaahene ko kasa o say ai so obi kasa obi betima kasa be bibi fire sura ba enye no kre obi a ka kiro se ye betima komfo no te say ni ama bibi afiri sura ajma badu anto so yenu enye no kra na no kura ya kan sikaja kofi no be yidi ba dwam no won hu se ne ba so won hu se ba so na Dormaahene be so kire say asante yesika dwa na ye di dwa enum no wo say enya no kre na ya ne de ko ye call ma blacksmith for e de alomi eye ma ye ne akopenti wa so Dormaahene gay ba so Dormaahene gay what I say mi hu ye nka wa for me bono champion anka promote bono na bono nya kra behwe asante wodom minti se asante wodom edina ba bi kura kan sem bia e fa bono ho da bi asante wodom e promote asante da bia on the internet ye promote asante ama asante kra behwe me hu asante rice kra what I say yakoya nim yakoya ntekama for me bono champion mi na nka mo di promote bono but Dormaahene the speech at the opening ceremony of bono champion o kwa attack Asantehene any sikadwa just Dormaahene nya every opportunity bia o person to respect Asante and as more can me need Dormaahene any problem but in bezem busa question any dey my all due respect ni busa Dormaahene question say enti Dormaahene ejidi say ye dware obi aduru abra utwa no say kiase kan ntimi ntwa ogidi Dormaahene jidi say yetimi dware obi aduru na otu tu a etu no enko ogidi Dormaahene jidi say o ye nananum wu a omu saman ekope ba bi tena a omu saman ekobin wo mu ho ase asem to seye no bi anabasabase bi eba ye yi apaye ema nsamanfo emu ba yi musuo no efiri oko ogidi edi Dormaahene jidi say ni suman kwan hene no bo na chi dom no owo bibi Dormaahene jidi wo jidi say honhom bo wi ase a wo ka say honhom ni tie Dormaahene jidi o jidi say Yesu de panu mienu ene o de impatanu ne panu mienu fidi nipa 5000 Dormaahene jidi wo jidi say Yesu na antepos wo jidi say Moses e de poma chai e pomu mienu wo jidi
This is total mental slavery. What I say? This is mental slavery because ujidi the man won ujidi but the man also nya no kura any brenti Dormaahene edane akora. What I say? Any brenti Dormaahene kasa bia no odane akora o tena anim nyam so e dey kura ni Asantehene nyina baabi mo Dormaahene din da yewura Asantehene mo Dormaahene din da enso Dormaahene nya little chance bia akonya ketiketi otiso we akonya fia we ya ema friends ohene mpo akonya onya chance bia we so disrespect Otumfuo wakonya men friends ohene tepa hene wakonya men no wakonya fine enso Dormaahene nya chance kitwa bi no be so cause commotion on the internet no can bononi Asante etibom the father has more kind na busia Afia Schwar eno Twene Jonas oba be address no nyansa kwasea Dormaahene no ye hwan no mu Afia fin stupid people. Obviously like Dormaahene is still causing problem. Dormaahene for steady or Naija is still causing problem no. Matis yes o abegina o say Asantefo no o mu sikadwa no enye sikadwa bia eye blacksmith for na asoso ho ni nyina wanko kasa na anye den wa ankasa no wo gye ntokwa too much Dormaahene wo gye ntokwa too much nonsense internet no so I am fine ama Asantefo ne abonfo hia omo ho abrotira oma dan anuafo entima mo san ko kanto kwa megum panifo amon na ese mutu nipa fo ntokwa sia na ma ye dan maba bachi nkura na tena na nkamatu omofo no mum na da bia ntokwa hunu we Asantehene ye innocent o Dormaahene na wakofa aba first study o Dormaahene me poasem enti first study na me poasem pa enti me mpese a obeka ntokwa bio Asantefo blacksmith no mde asoso sikadwa enye wasem opa nso fa blacksmith kososo ode na to ne din obonodwa ana ai money seat eye wasem na ja Asantefo no omo nso omo ayi omo sikadwa obi ani ni lemu ina kasa mabuta kasa sikadwa kasa na tena watch ujimie wo yeso ye judge why na ma wo ye judge utrumu kwa tenteze makumamponku aboa asia se ye fra obedu kwa asia ye di utrumu die utrumu pese eyi mamponku kwa asia be kasa tie sikadwa kofi utibi so ankeye utibi so a wan sa Asantehene afro play na ko sesis ka aboa da e da wo she ko tie hu na won satitemu se konfo ba aboa jimi kurasini kwasea si e fra Dormaahene ma aboa trumu trumu hema aboa he the whole Ghana a trumu hene trumu wonna mana pa de bo na utu na ya answer afford the kwasea ubon de be yo aboa no na ufu jimi wa bi akobubu more wabia kobubu more ohina omore ewu wabia kobubu more ne tru na ntini abuna kwabena bedu jimifo asiaba aboa ede ne ku mare jimi abra kwabena bedu ede ne ku mare ochina wa meka mini obienu e wo bika abra kwabena bedu ede be ne ku mare utrumu di ede ba lock di wachi aboa ode no me abeka yiwo maifo hu fin wate hu fin aboa hu se da katini ba asia se sikadwane ya welde te se wadwene sikadwa kofi no ya soso te se wadwene ya welde te se wadwene abla kwabne sikadwa kofi no ya soso te se wadwene ya soso te se wadwene because wadwene ni say portals wo mu eni asama asia uje obehu medanya ni na mo renu mu buye aboa osia pro jain sada katefo mo re no je medanya ni no na unko bubuye aboa wate asia ose onye Dormaahene mamu mfama no nka busue semsa oye Dormaahene plus minus oye Dorma transgender ontimi ne Dormaahene aboa jimi say oya transgender
Abua. Or ye transgender no di nkwasea so. Odi enkwasea so. Or ye transgender and odi enkwasea so. Because abena kwabena onye nkwasea hene a. Ohene be na oda dwene. Oda sumya so dwene. Ebe bie na no aka nkwasea sem sa. Ohene ben ana wani die ede mane mindful kura Jimmy sam sa be fili nanu maba. Senyo ohene aye wo ni truma. Enyo ohene ya wo ni truma ma na adwene apie fili nanu a. Ohene ben na oda sumya so. A wo be kan kwasea sem sa kura me bia koka ne man. Abuwa wate. Asia wuti pa ni Otumfuo. Otumfuo ne yire nete. Abda kwa bina wo yire ne wan. Dormaahene wo yire ne wan. Ochina do yire ba be kire yen. Otumfuo ne yire di Lady Julia. Oye lawyer ni abla kwabna wo yire ne hwan. Wo yire ne hwan. Fa lesbian partner ne be kire yen. Fa lesbian partner no fa ne be kire yen. Abla kwabna be duwe. Fa lesbian partner ne be kire kwasi ani mu wate. Kwasi a entoso ebro so kwasi a etuse tu jimi. Kwasi a etise tu jimi. Ensuo gu so anetu. Abuo jimi. Asia ohene tankers wo dey try na behu try na behu try na behu no wan asia wuti pa no wan wakonya no don be ne di echi nkwase afo na mu di ejire ohene a wonam kurom filifili ntoma de che ohene a wonam kurom na yebo dondo man gugugu oze mame baako ona se poprawate abuwa ona se pawo pani na ase ohina wonentine apapai kwasea mpanyini a wo mowrewu abuwa dakati ni ba wo de atwan no chena behu mo maye nkoda wo chena me komas na me ba sa transgender no asie ni mu se wo be kasa etiesi kedwa kofi abuwa asia one Bob Risky difference be ne ewo mumu one Bob Risky you hear me? Your friend more headquarters. So. Shimmy what? Many Catholic. But me Sunday soon baby a yebonya midin biano. Meko. But many Catholic. That's what it is. Maybe I friend me. So I go and suska won't forget. Na afiko media ne so ebi mo so ege kemipa e de che Dormaahene Ade chia de bia ye tensem Ghana ye mpanimfo we sisi ahemfo we sisi ensem bi koso a oti oman mu na se wa mi wonu wanka bia isim se ase wo nye oman wapa fine no ma bi ye mpanimfo no ye no ama ye youth no ma bi wo kra ye so de mom no enani mi nso mekasa bi ene sei na nsen mu na yowa na eye na ageman badu ose ono onhihyi gadwa ase nituwate no amamle ni amanem nso na ekire se yesen eye ahemfo eye Dormaahene a omatwam bia empu na ageman badu the first eye na ageman badu otisu yi eye no wofa kula no osai echile sikadwa anase Asantehene eso na ageman badu ba ya osun de oso wonhye sikadwa asenti no ai yete ase wate ho ema ne kufufa nsensem Dormaahene ya Asante dia Dormaahene senhye Asante ze ema empu edentokwa ebai na nsemu na nzemu na sa no mani na kwotu akoda na men kai hu ada Asantehene anana na Asantehene Otumfuo tekokoso ebo dwa okasa okofa Dormaahene ana Dormaahene asemba mu ena ye nkoda nkosoro nkoti a Dormaahene se empu sikadwa enye real eya nansese bi ne eye Asanteman ye to chire Asante mindful outiti ma nsema na ageman badu ka no
emfa kwam sebi it's about time empanyimfo omo ben na Najima Mbadu no omo sechile no omo ka bibi chile na Najima Mbadu say eye yesi wa yibi eye yakase wa yibi ato aso eno mana wo ye no enye edensem ntokwa na eba man no yesi so konfo bone uti kurom na se o semra se kuroma kuno ba wo so utim enti na Najima Mbadu yi esi aduana utiti mu a history che say Kanaman ne kofa eja mo na modi jabai Kanaman ne kofa eja o mulamu no de bai no be ase eno na wo ho eno de eno kre that is about time like I was say in normal bu wa we should let it go wa ba ba abeto ensema ye kan na bie no wa na wote ase se we ti se o se ti se o na mo bedi so o fa mo bedi so unua mo bedi so enti die enti na wo de e na ne ade chia se we kwa akwa bibia me ehum se ensema a ekoso ana wo nsema kan na e ya ho ye bi ni anibre bi na wo de yesa na Najima Mbadu ona na mebu bet nsem na wo ye no e we se wo du tem bi a wo de bibi o like wo de ba fam kakra ebloso sikajani real say like it's a boa me pese to aso aka ni kwa nse so mpanimfo no so mo ka bibi kiro if it's nsem na wo kan sebi en paso mu yen kan se mi kiro yentimi mpraye no mu nka asem bi because I know man a wo ye ne wo ye panini enti aduana ayi musemu na mudi jabai no de real me fan kwa dream na sometimes no me bu wa ni kwanse panini bi wa no ka na wo nkura na mudu wo chim e follow ya jo to bobi apa wasen o na Najima Mbadu isi no me say ending they say wa so what in the sikajani real na say etu otumi sin sikajani unya video ya na mara kwato ya na Najima Mbadu orofo emi se ebia na freedom na me ka doma asema na anya wode eye doma ehene ho asem na me beka amane nyo ya na emom Dormaahene enyina nim se na adwene mu ha yenyina me no nyina agitum se Dormaahene na adwene mu ha emi se na Dormaahene sa start na noma a no wo ye before election na Dormaahene akohia eku aye brun champion eku ana Dormaahene kohia brun champion ku abusia chana na Dormaahene na adwene mu to na onim nyansa enko beka eno ma ekoso anase na bakosem akere youth anase mpanifo a kohia ne ehu se na Dormaahene adwene ne yadwuma emudo otimi kana bakosem na bibia na Dormaahene bekasa bia ana so be tag Otumfuo na waka Otumfuo abakosem ehu asem no abakosem ye aduana a o friend se oje eno de oja to ho ontimi nkyere aduana nu eno na mam kasa na adwene mu a wasa start ewunim se na Dormaahene start ne de yeso ye be start na Dormaahene se wunim wabakosem na adwo abakosem dia obetena se a eya ka wabakosem eya chechera abakosem eya cheche amamra wunim na Dormaahene obi animu na obi aso nimu da Ghana ni animu ewiase mo obi animu utwa Ghana to na ko impo Africa countries a ebenya obi animu obese wodi Otumfuo din na gidin sana me hu bese wodi Asantehene ne Asante amamre a ewo ho na de gidin osisikadwa emfiri soro ne bae na emum no abakosem no na Dormaahene o kan wosi so obi kase sikadwa emfiri baabi ne bae na Dormaahene eye obi abakosem obi agiedi kosi broni agiedi kosi broni atwere ho asem ye ntwere wakonya ho asem aduana kosi broni ntwere ho asem
Eduana kwasi broni wonim de yefre no eduana kraman woja ba kwasi broni nim sikadwa kwasi broni ka sikadwa wase ewiase ka sikadwa wase santin ne wiase nim no ye nim na do man me pesa ka wadwene wase ye wo ye no eye wo so ye politics ba airtime o de difference o ba je fans wa Ghana nkura na se wa ekura na se do ma ho no do ma ekura na se e ho na ba je fans na mo fans enuru ba bia wa Ghana ana do ma yin ntinyi woni wu se e frem penifo ayen frem enyi woni se kwasi kokko e ba o man Ghana mu a woni mu enyi woni se ni petitu bi aba Ghana na ye frem ni petitu wa Ghana ye mo udin ni yen ka se ye kodo ma yin che enyi woni wu ana ya na wo ye de wi ana do ma yin apata na akogina so ana do ma yin o ka ho nsem no so wu ba bia na ugina kasa no wu ba bia na ugina kasa no wo mo matwa mo hia wo ma no mo gina nchana na do ma yin ye wu ni petitu bia wo nche ba Asantehene na ne ko o gina wa wu atitiri fu atwa no hia Ghana de hia mo kotokoto no eno na ye wo ya o mo gina nche no e wa wo na no ene na gina nche ni petitiri a free baby a yeso sombo ye hu bu nche na do ma yin e be ya hwe enanu ya sampa yin sama Jafra na Jafra ta obedi akonwan na ni monyam kura hye adu baby aja eno azi ate do ma yin na wujoku do ma yin sampa yin frantoma na wo kwa na obi e penetwa picture obi e penahwe na do ma yin o try so ba hypo ba enye yi na do ma yin o try so ba gitin ni akase wo bunu reche una yo hen kase bia o bae obeyese o kretu abakosem na emu kreti amadoma ena nipa bi ntiase o kreti ama odoma o gidi amadoma o gidi na enko ba bia ebe ya mo appointment ya fa mo hin bia obro bunu reche ba ya de ma wo doma hin because the oya ye tua soka nana enya mankura ni bia nsoro so na yemu bia yesa yempe o kasa ma adwene mu na ho ma adwene wonte kire nkura de wontimi nja wo bokosem ana nkonwa enkochire obi nkonwa wonsem ya hwe o tenase na Asantehene etenase ya hwe ni pa ekonim hwe ni pa bu onim o de fatoto ho o de wa hwe ni pa ekoto Asantehene kasa kire wiase ya kasa kire Ghana ya hwe ni pa ekopetie o kasa me ba cho eduru ho se Ghana bibi ba ni ye frɛ panyin bia mena tire mo Ghana yenimu se Ghana ye ko panyin mi cha kwaje afutu ama mo Ghana na yenimu onni afutu are bama impo appointment ye de mawi ye nti udin nana wo tra cha udin be koso enso udin ne yere udin wo tra enso emma because won ne ye ene wusu ba bi time mfata so nka wo yo hene papa na wate won wa hwe na kade o de fa no didi akonya ye ko mo man ahenie aya akono ama ne ahemfo mo se mo ba social media papa yo twe o de na ama ahenie aya ahenie ene ne mo tete mo ebinum tete mo nkura ase ebinum tete e de say Ghana ene mia ama ahenie na nye Otumfuo anga Ghana ahenie ayera ka ahenie akoda ka mo kasa nke ntemanka ahemfo mo Ghana dudu na enka mo ni mo nyama ayera ene o yin bitimi frantoma na wo di asa nana enka mamre yira papa yi na mamre etiase the politicians mamre yira mahukade ne mofade papa yi na amana sorry amamre so bia ncha mamre papa yi na mamre apa na mo bia kire ne obi a chende wiase ate ayi Africa abakosem ya mo ntiase e wan for the wo ayi for the wo Africa ba wo hin bai ena na hinie esore kire wiase ese papa yi eni bre untimi nya ho hwe eni wa mo spa ba wo num wa mo Otumfuo dia odin trende ozo wa ye wo bi ogina be ogina so wa bo Asantehene dia won trende wa nka Asantehene asema won trende ye nyina ya we dodo na ubegidin ubedai udi bibi tag efre Asantehene no ona zo Otumfuo wa ubegidin sanity munya hypocrite
na wo ye odin du ba bia odin nam Ghana e dey say e po no kro nduri Ghana po no nduri ye nte wonka is obi anfo obi anwo se wani monyam wo fom ana wonim ana o trazo ba happen ba en hapo NDC abapa wa zo Otumfuo NDC abapa wa ko fa zo dine hene sa no dine hene NDC abapa wa bibrim abrofo obi anim no yenim se ye basante no ye boni din kasa ewiase bia yenim no na yenim adua na woja adua na oni abakosem bia wo boku bia mu o tra sa Ghana adua na yensua adua na ho asem oja yensua wo onkonwa no ho asem wo bokum sante ne konwa yensua ho asem bisa because ko na yensua ene na afi na ye chechire se be sua wo Dormaahene ho asem enso wu abayira wu ho asem entrance wu akora bia na obisua ho asem ena je se wo fichire wa enduru bebia se Ghana ni bia enso nana e ka kire wo Dormaahene na na bi esua asante ho asem opa ka se nyi Africa na school mu na se nyere osua wie ya asante wa na ebundi e wo bitrim nana do hotel akonya so ewu ye yenim na yentini din agira tikega edin e wo bukum wo ye de opa yi free Dormaahene bukum wo bi be ka ho asem enti wo ye dai enyeyi ejai emayenso na wo nti se NDC fo ene Dormaahene ma se so sem de enkia no ntumu ne minka ma no ntumu da afi na mbe start adwuma wo ye e be soro wo so e bibi nti ya me pese me because bi be kase bia wo ye traba no ba wo Dormaahene de me no na enya Ubes ma chere wa adwene ama me e wo comment section aha yi Penyah Block Media Accra.